no nyamuri. Amano magba photo bana molo. Daniel Fomakpo. Yakubana na maono no galo. Alele Daniel Fomakpo. Yakugana na maono no ge. Evia Malaysia, Mukata, so Hamalay. Amano magba photo bana mala. Daniel Fomakpo. Yakubana na maono. Alele Daniel Fomakpo. Punya bana na maono no galo. Evia Malaysia, Mukata, so Hamalay. Amano magba photo bana mala. Daniel Fomakpo. Yakubana na maono. Oh, wababa nyabaga jeye. Nyabaga jeye. Lokomya dizumaga wade. Oh, wababa nyabaga jeye. Oh, nyabaga jeye. Lokomya dizumaga wade. Alele, Daniel Fomakpo. Yakubana na maono nogolo. Evia Malaysia, Mukata, so Hamalay. Amano magba photo bana mala. Daniel Fomakpo. Yakubana na maono. Yade ga kena nye papri onovinu kola ye ma ofe amenu veve hanga webe nekule osiamie ga fode agbagbe ofe anigbaji yatale amenu veve mama medo wezo to hena onyenu kola viva Ebeniba TV kwe wona ime den konabe ama ofe ahunwe the people's mirror nenyebe onyenu kola adum kweji akosila nyemie dem amie ejuru nyagede o mekude sohe o Pedo makpo le Ghana to come ekle agbechichi le Ghana ya peto folino zine ode ni deka efado menami egbe ha mia agayi wonaji ajunu gede ome egba nyebe na mia akunya pe akpasiakpa. The English will say today we are dissecting all the issues. We will bisect all the corners. Yatana no niklemi. We are live on Facebook. Keep your comments coming as well. Nye gbonada be nyame juju a America me woneo ta flache nenye be America nyame juju ma avazo abede amalete de kablame ne yata amepepe to headele afamenam egbe nya petanya yiwumia ale nkudole egbe fe nyame juju ama ya nye sohe yiwole aglede deme nupo susu to tro yiwo for the wama Mopokpo ye oneli na wa ma wo paple nu vevi wo mi ato ashideka evadochi youth in agriculture, the misconceptions, the prospects and the milestones. Ya we umia alen kude le egbe penya mejujame yatanya amepepe ike anogo nyanya fe no tohiade ya kenye ame anozimena nenemfe wona ya nkonyinya Joyce Owusuga ke atemayom femis ayi afeno holonu sedinam yanya ameike anozimen pelede unye nya aju egbefe nya mejuju amenami le egbetome kake afeno via enya afeno visa seade afeno holonu sedinama enya afeno ade eikefu edukwide aplede dem blibo full time into farming alebenu tohiade ike ne de yamade fofoto eto do menyepe to bobe ehohehe abenya jojo dola ene ha dasile nenemfe dasedi gbale an be ya afu yedokwide agbede dem blibo la be enyina ne ike tona jijona yi susuma tai dada ikeneji ha bobe aho vinyefe vision ike ocho degwa ma akpede nemia awe wa adefiato adegato yata afeno holonu sedinam le afamenam egbe yata wa meikele nyekpom le mia pom egbe nyebe na egbe ikemieva mia ashronu gede yata no anyipemi Ebeniba TV afeno holonu sedinam wezowa afame Mazode no lekenye fuma lekenye moji mauta medesia de foni akpene mau wezowa Ebeniba TV mazode no ka egbede dogbe na nukola onam via afimya ile wonaji mi abelu kola o ndi amadugbe na mi ndi na mi kata akpe na mi ba mi hogame ba yo ado to ne fa program ke wo me mile na nde sha de ka mi wa mi jiba mi asno de na mi asno cho mi agbo akpe na mi kakaka yo akpe ka afeno holonu sedinam na miebe agbledede dokumye senanda be
achokoji akwabo ako cutlass alo eyi dasi awo dosese ya kwenya agbedede ne ma o ne bo wa ne be agbedede nu kawe wo lode me wo lo nu yomi menya cho agbedede unami. Okay. Na wanyebo be agbedede a menyo wanyebe na kokoji akoku abo akọ yi agedegbe mu akwachi asachi wakodi kwa ekwenya agbedede gedeli kenele agbedede me agbanto enye anyigba nchi dowona ye hale me matenchi achu ava pankura anigba jike ma kpo anyigba gbo kama enye ngbe vi ke ojeba na wogba no anyebo ba agbedede amenye agble nku papa kwe gedele me amade atenchi ano elanyinyi abe koklo nyinyi ke bi yona ba poultry the hali yana be pig farming eli vuvuvu amada global okay ma wa akpa nchi do ye ha ikata akpada agriculture nchi banyo anya be nku papa na anyi gba ko ma tomatoes awo do ma va gbe ma jira ma poga a o menya ye kwe gede li ka la gbedo wona me na vale nku papa go me ha menye be na po nku kwa dasile nchi bo ma pe vota na wodo na ma va gbe awo do wona li ko je be na wo chonchi na ma wewa agble ma potani o nana banya ha ye ha le mama gede ma jijimba yo agede agbedede mu. Okay, ta fianco ba agbedede labe vijiji na nyine be ejivia me dagedi ko ele be na wodo chum kaka wa bachi kata zanto wala wobwedo. Okay, mele bobwedo afena said na be mele bobwede crowd hafinya ayejia aten aden mi afa jedodo ame anami WhatsApp message le 0541824954 0541824954 alebenanye be edo gbeda siodamia ya ahri na wa adetefe ta afeno sedinam naminya be agbedede mele bobwede crowd wo abe amedeke ni abe sohe ike fodokio de agbedede me ame konambe fodokio de agbedede fedo na ya me fede kabli boson yenye ya le fede kafe mozozo ike me fodokio de agbedede me ene dasile dasedi gbale ike fia be hohehe abe nyajejodo wala alo journalist nyede challenges alo kuhekawe edogo le fede kafe mozozo ya meike amaklemi yene susu be sohe yo ke ha fodo kyude nene fagbede ya ma kuhima ha fodete akpe kuhe ole agbedede mo vuvuvu ye maglobe etode agble ike dem neleji nyanya e mejegomoteti ya mejegomokle agbeli le agbeli bodo wona mama ha kuhe deka ikene modogo le moji ike mado sese fuya o kake le eganya kwa kpajia edefu vide enye agbelichi peple. Okay. Nana ba kuhema ma no bobwedo aji agbelichi ba ya plelo kake makpo time ike mabo wotonya ha amagedele agbelibledem at that time tanabe amoyo kala agbelichi adram ha over the gadeji. So instead of be wadre maybe 1,001 alo maybe me choko be 1,000 cedis over the reji times 2 ala wo pe amagede ko ya da gbelible ata agbelichi ha no pla da mi pla gbelichi afiado. Oh really? Yes kage no anya maybe colleague farmers all around there ke maybe you are now there kage ma sugo ikene na ko the number of acres ike ne be ya wajibe na play. Okay ma nyema buna bedo kwa yi akwa agbelichi le moji ko ana ko amagede whatever gbelichi ya. Okay that play that agbelibe side that challenges okay me face ni ma tacho agbeli aja ma ba wo chili pepper. Okay. Voa nyeba agbedede ike mejegome a yema ira Greek school kadu ku mejegome nvivi ike me swole online play agbede la bubu adogbo ye kwenye abawo mi ike me kla eko yide ajigbaji me ira agbede pe ta atadi ike me va wo a ma wo nursery nice nursery it was very nice yeah we do transplanting time me was transplanting for le June me first week of June echi jegome le jajam me were transplanting 3 days later, sister. I chicken continuously for 3 days in deep fin. Wow. Atadi view kata mi dora ngbajia. Elo e kata koje view. Ta aje mama gaba o so aga wo. Nursery bubu. Kaka evoda dai ke mo wo. At that time me kenyo ntome kwe mo ovoda da nyebe. Nyema ewo bed, nyema raise bed. Nyema okupo. Afido atadi view da ju.
Donc on mi ko tractor ko o plowing kwa e ko mi dina ne ma Mm. ta ina ba ci aja o ko kata ko ji ta na wa nya ba da mi ya kuku a kama yi ne ma ama nya fuda dai kama wai kama strong le Okay. e ma nyi ma Akpene ma ube strong le akpamata to asinya de be to papa yime de agri school ha enu de cover de we can so le online ye we be yeten ku edo ku de ne ne pa agbede de ma ta afia nkote ko be nusia no ikele be mi awa ni ma chuko akomia do ku afode na ne mo ele be mi anya nu ke tutu mi mi ele gegedo abedo wona ne me ne ne ma e tutu ma ta afia be esronu le akpamagoji eike echichima ekpogbo be yefu leke ba we ku e po eba fukpo alo bed afi nene fe wona ayiji ape ta ne ye jole gbo kuhikare ekpobe so hebubu yo heke gale agbedede ma wa ha o to na me alo leike ekotome ko nene ma ko wolele so hebubu ha ko okay lenye pa pa ji challenges yo kama ko lenye pa field ma e ma to chi ji gban to kaka so he gele we ka mo ko na un pa klio mo yo kana lenye pa to ko me ka no wa gbe ka nyo so he wa sigede ovana bonye ala bo pe am one of the young ladies he kana le agbedem la my and I'm doing well by the grace of God mama mo be I'm doing well ta ovana bonye abo sister nana ba nyale fudem tanya ma no na anyi adoto ye mu da ka to shi nye input enya mu da ka ikana la fudem nana ba input ya mi amada glo ba input le yefu ba ka kala gbegbe ma gble ale fertilizer ikana ko da na glanku atike o ko wona spray ye ha eleme no anya ba mu ko na ba ma na ma wa ena na ba adoi ko wona ha mu ma ko na tanium mecho ko ba pabli ye amola fudem na bli a ye makwa chike na akọwu na bli a odi bli a ma anyu odi agbele na makwa fertilizer ko de bli a ha ye ha agbele no ma wa bale e ko wa wodo enyu amado agbele bo okay ma za organic fertilizer agba mi aba kokolo mi ple enyimi ke ozana ko de agbele na bo mu kata le me ta no va gbonye ne ma oba sister input ekwenya mi aba problem agun vavali ko ga to chenya echi irrigation kwenya adagle takano anya ba le ko je ba chi na jale dodo chi ma jane na ma wa adenafu nyanya ma face challenge makpo atadi ke mo wo one week atadi ke mo wo achi ma jaw for 2 months July kla August me be community me le ma nya na ho ha na ma ke o we ma achi ma jaw for 2 months ta the mo va no chi kum le me be village dam am ekwenye the only source of water I can do do am ta mo lo na be no kwekwa dagle takana aba kwile dama ma aba ko wodo yala amodedeli no ta de kuna chia every week tricycle one motor 300 cedis wow afi na gaji ame waga puchima aga poda ta divioten wo deka imagine 1 acre farm ananya be echieva miede nuka miao na cheva dam chia oh dam chia la fuma go jale ko weta ma mio elite be ma mio ma e the fortunate thing about it yeah that the mavana na mo no chia kunu hukum da tadi chat de kada for 2 good months e aga ke magle a sister manya view vode dia nyeba no anyaba madam atia with the same thing with the kwaglenku kata magle a and at that time ha amagede kwaglenku bla that no va potonya na ma ko le dia sister like in a way kaka maglo na lokunya ba agbede de amanya nyeba na dagla kwa tashina mchi doli ke na wo chonchi an vavali anyima totonlia market gede o complain na ba mu de kan na ba yo pa agbede de nya ba yo adagla pa fu agbe nku akoko yi de market voa ka na do ashimakwa ashimanya won pe ko bo sister hire ma na 200 cedis ni ajo somewhere 2 months ago amada de agbicha gbe di kotokulo bo ko yi ashimanya won pe ma ko 200 cedis no e na bia lo fi o ba agbicha ku ikene fertilizer ikene pesticide ikene la fi labrers agbi ha ga kokko dobu aga ko yida si aga mo kana de adolo 200 cedis man post harvest losses enya de kai ba sometimes amado de na tomatoes ble zan ne ba fuma go jizo pi agochi mezo pi mo magia ambo de na tomatoes ble menya tomatoes view kaka no gbe tomatoes avo kwa mo po tomatoes afle lauta adoli asia manyu te kwe kata agbelana tanu anya ba mi po factory de le fuma go jia amogeda dagble menya nya view tanu bo so he gede o pa agbedede uhe o kata tai
Yo, akpe ta apeno se dinam to achi kuke de ka evado yike mam to emele fe agbede de moso so me abepe de ka son wenye ya na minya be so hegede won ha va akpande kuke de ka evado ta ta ime ke mi ebe aten aden nya fe jedodo mele 0541824954 aten akọ kuke de nenye so he ike kodokio de agbede de me kuki de kave adeo ikene dejesi le wo mososo me iwebe ida ne panlo alo eko vevie dodo gako le doji yimde na ato achi kuki de kave maujinami nemia anya nemia asronu chomple ale ikemia wo adu nene fe nono maujido ne mie yima mia no ofe message o hlem na o tamia gbogbo abayide afe no sedi nambo. So there are misconceptions. Let me upgrade the far near time. The moment we talk about agric or farming, no posso to through other vanamia fetame. The way you be upgraded taflache, tabokuto fedona, alo America, who made the school go, fedona, the kama hemenya. Misconceptions kawe le agbede de iko fodete be vieto na so he we webe so he gede o mega ten wo do kyo pom de nene fe agbede de do na me. Okay, nyata pe na oba misconception nya ya amia madowa oji mi daremwe michi e ba senya ya okata edu ha nyata pe menyu anya ba nyakonye wo glo deka ikanya ntonto mo pole field aji enye ba agbede amale bogwe nse bodo wonai no anya ba osusuma letewa matencha daglo eva na ba fifi ami ba na koma ba mechanization yevu agbele na ma nni ka na ko onto opansi akowo a yevu wo mogede ko dadi ba na wa wonka wa na ba me bodo na no bogwe agbanto enye tractor chande koji yemi konworo na anyigbaji afi afana agbelanku de afimagoji kaka fifi ya tractor yo kana vali fiata mako o nsan ko koji be ko la anyigba ba tende ke sumo mu ne ngaga na ni na ko nwule akọ wumu tan na mbo kama ya mu no boblom bo agbede ya asesa ha ma ya la na globa nya tepe kaka nya ka mu no boblom be agbede da ta gbokuku to bodo wona ya manya nya tepe okay manya nya tepe brown ala bana agbede ya no anya bana kwanku ye womia adogedeli ko je bana wo benchi agbanto enya weed control Bevelia anya pest control pesticide yo kamino zazama sister na mother school e kata ma global science pakula mathematics English ha le me Okay ala bana say yevugo de leke na wa afia hran akpo bo measurement ya le akwiwa wuji adoli ha makwiwa de ta e kata na mother school manya gban lo wa otagboku a matin adaglo gbadogbo agede field ji akpebe okay ataji akana ma avia ehova doa amangba atro yellow bia nya ba nkela tadivia won na mother school manya le kana wo research asoro nwa akpebe na amakpa wo yellow a nyale wo fia na e be fi achie ma yimde gbosugbo alo achi asugbo akpa adoli ha fertilizer masugbo ni nitrogen malanchu ado aloli angbagbe yelefu dem ni na mother school de alo manya na ka chorenchi ore atenya we ya matenchi ya we ado ha oba ehia to oba adoi amoyo ka le kokko me obo do wana nya mrede onye nya te Bla mechichio onye nya te pe di kom ye be honorable John Dumelo deputy agric minister nyanye maglobe agbedede a ye na megera agbedede me wow yes ta me ka o mo onye potu subo madagla o anya gede ya mo glolo amoglo nya gede ta ka ba konye po fun gbede ka no Facebook videos kompwa e ko ba ko e pe ginger farming video ma kana mo e kenanye atagban ekpan e ba la gbedem de kanya nye ga de school mu de nya matan adaglowa ta mo ba follow e no e ba videos o pom ma strong gede cho e ba videos o ma afuma e ma wonye po su ba agle ya me daga kwi na ma face challenges la field aja agle ya me daga kwi tade na mi banya klo misconceptions yo katan doa agle la ka so hia de ke ma dagle Ghana zu kwa ya mu asase ya kakelen na wo susu ba ya we a wo ga kwe ta to asinya be nenye be me de school
matewa hele pesticide enu iko ngode atike go aujo kakene mi ale nkude mi atowik na mi mama yi over yi ta flat che edo o meseye fugo edo ha o meten de school aten ahle de no penu ngodi awle amachi go aujo ga ke wotenzane leka woni. Okay, if you feel like crampo ha amadoli amo the school kakanu the kai kene owona onyona edena ojenye ba no ide amachi ya oplepo ya obia na maikala amachi adram. Okay. But amachi ya na jana ni ya le furam nye bad blame. Amachi ya kana jana mbi alake mazen. Ekwe ya ta na onye ba me ya kana drama na ha nya nchonchi nwi da me anya ba do ko ba kwe da shop akwa adema no be zi ale ekwe ya na pang ma yekpa na de onchi enyema. Aha, yeah, madam, ha no, and your papa play dinner, my quarter call a few camele. As I play, selective weedicide, you go quite Ghana, tomatoes me. Kaka, I take a more over play a land preparation, you buy our. I feel I wonka, I do tomatoes. Ever play pre emergency herbicide boom. Instead of weedicide, in tonto, I can know what call bill. Aquia, you will ye buy up like Bawumachikwa. Agbawu kwenye gbawu machi odrani ta akwa eva was prayer ma wodo ni ala ekojibo wa wodo eno ama don have a plan agbawu chicken to ava ko wude tomatoes me ta akpele won vale yime tangi kama gbenye ba mo yokana la machi odrambi no onye ba move ava amachi flag ya mi try mi jegbagba ni mi adema no nwi de khaya do yi owo na enye yi khaya ha do yi owo na enye yi ta eva na bo mo wonye ba susu go okay afi ke mele la glede ma the best thing you can make awo ike wa da glede la oji enye ba ma I have time even na anya weekend crampo hade mata okata koku na kai kanya amanya de na ma educate o ma fian agbede de amanya na chokwa ba dagblo you need education am godeli ko jeba na strong from time to time. Okay, yeah. Here, the Honorable John Dumelo, you have a mentee with us here. You can come for your mentee. Ebe Honorable John Dumelo, yenye amende ike fe afotaneli afije aglede demeye le ofenu fofoma wo ha tibe yabanye amade ike sohe bubuo ike le moji bona wabali wo ha ofe afota agede aglede demalo menene maya akpeta miano mopombe le fade obona nibe mieste mis holonu sedi na fenko a mia anya benene fe ameya enya amade ike amebubuo okpom amenkuta gane ike amado akpo asonu chome apetale misconception ya maleke how do they limit the involvement of the youth in agriculture? Okay, for all you know mi amado mi doko misiko be o agbede dia enye dosese agbede nya amado ike o me the school ya tai meke me the school chiema bana wale agleji he me the school for her certificate lebe aglede denye kofe metoso enye kele ho nyemele kofe mo mela kra nyemele kofe mo mele zudesia de me ikenenye urban community and so I cannot involve myself. Okay, mesana nya shigeda mo be against ma anyi gba mali kene pakwa dagbe yeah odumoto do ha anya nyima kwani but sometimes it's just an excuse. Okay. Because na ela fe haya makrampo ye obe backyard kranli kana ekanto mali kana dom kudemu agba amogede ngli ka mo nkudom do we have planting bags. Okay. Amado bra de na gbere gallon no sana gallon deve adaglele me amado ha okona normal sack amado ha kwebe oko bottles arrange the bottles about in a square form a rectangular form abaji compost calculate and mix akoko dem avia nko agro dem. The fact that let the father can anyigbamali na daglo it doesn't mean you can't farm. Na ganya one plot crampo compound that have one plot in the ground. Atianji planting bags you can arrange that farm na judem. Don't have judem lo akoma you are learning from small garden you can work. Tano anyebe to want to see na work crampo aba sack wa maton. Alo taji sack wa mo work crampo ha. Kaka na kona na warm throughout the year. Within 1 year ma a strong good chono na penganchi. Na chokba na ba ya daglo baby tomatoes 1 acre alo atazi 1 acre atan we bo bueda ngejo afi we bukata kata wonka emma na chua woge ike na ma wofo dadade ko ala ba wofo dadada ba yi na strong lema na never misconceptions yo kele li obe ya the same
gamele mu edo nye ba nyanga de dio ko doi edo nye ba me ko le ko mo ko doi mi kata mi se ngako ka ke na wo ko susu ba ye wo ge a wo ge na le ke meli ka wo nka aka mo na wo ta iko maglo ke nye be ale abale aka mo touch ye be input ka klo mu kata ha wo blo ni be ina ba me gede mate yina na gbede mu nya ta fe mana mi aba jidudu ya aba wonka ba farmers group district mekanele farmers group ni form na mi ayi district assembly ni va register certificate le mi ashi fertilizer I kana mam jidudu ma vai na amowa na bi le farmers group ma mi aba du plola gblele national farmers day ni cho ba moyo kana la associations alo groups ma wo we akon gele cho jidudu agbo ala ba na mi la ba 40 na ye mi twe ko ba te pe ka mi le mi ba okay tractor kwenya ina nyemote ma daglo do gamala shinye kama ba ko tractor as a group na mi the district assembly ya oh mi aba group enye mi ama 20 alo 30 ele group me ta mi ji tractor ike na ba wodo na mi vo gamala mi asio no anya bo va we na mi vo mi dagla vo wunde no anya ba glam kwodo ye mi before kanka afo iko je bo mi aba kra ke mi hi ado kran party akwe for free na mi la association alo group me grant only zan ike mi attention apply ikemi akpo akoko omi agodoi I don't think but we have any excuse ikemi aglobo gata ina mi mate mi awodo there are a lot of grants that you can get out there happy program ike wo mole there are a lot of them without being in the group nenye be mele habobo dem wa okachi matanka nenemfe nu ike ojidudu adeto mewa jigede nene mai wona mi nyanyima if you never district assembly so crampo na yi fertilizer ike no ma for instance when you individually bought fertilizer, it was a group something you go economy. Can be one as a group nenema. The number of people you can let me have a group more, then you share it amongst your people. Can no one nenema me that let me choke maybe a bleed. Let me about 40 farmers in a group. You meet the a bleed we can individually. Let me over already yeah. We can be bag me at all. The number of bags you can be poor. District assembly of Magoji planting for food and job particular Feed Ghana project yeah. Yes, you can register for it as a farmers association. Let me work for then you let them know oh me probably already low. But first stock left magojide. Yes, time you attend easily crampo you can mabuta macho price you can na me asimonyo nwole minchi. So one advantage yema. Yeah. Yo akpeta afeno sedinam na namyenya be le egbefe nkubobo me eto achi en de cover do ikemia aglobe innovations tanenye be ele ya ele gboglobe anyigba mela sinye maje agbele de gomo alo nenenfe nu na mesi o melio enamyenya be atenwo adagbele de taya nuome atenwo adagbele de nugo nlanla ume atenwo adagbele eto asinya de ka afima yiji ebe nenye be ele eho hayi mekra ha atenwo adagbele ne me dagbele nye fe landlord be afe no de homo na jo emoka akpo adagbele nya fe me akpa magojide okay maglobe me landlord le shari agbebe maga wo mu be le ba ko mu ka ke as a human being okay na ebe ya wona ne la mo bare ba ko haya mu ko ba je bo na bia body aha kana bia wo amo ye wona wo mu a ati ayi ja wo ngike wo je be na wo yeah. Okay, yo akpe ta afeno sedinam na nam nyenya be nene mai wole nyema te pe de sia de kenela. So it is not always about where you are but who you are. Tanenye be enafeme agbede de nyena na ikeju na ovevie kake ebe mohenu de cover doli ke webe matanfo edokwede agbede de mewa afeno sedinam do afoto fe eve de cover do na miye mehwese benya ha mesrotonye oha cho echoji anya ha maten aje aglevivi de nugo me be nenye po chi amakoy ako abafia ota oha aten ade nenefe afoma be emiakata nyazodengo afeno sedinam are there any prospects mopopodeli ikebe sohe yule aglededeme nia aten azodengo mopopodeli nami be nenemfe nu ike womie la chodua de adole menamia because am together am ogbona be o nanye be sohe o podo kyode aglededeme ha they are wasting their youthful energy, they are wasting their prime
mokpokpo de lia ana be una minya be miawe nye kwa pechome. When the youth are contributing to youth food security in the country, are there prospects? Okay. Mokpokpo gede wuli. Gbogbo adoli ke mi abajidu do akra ekobi na mifia. The Kenya Mastercard Foundation, yeah, can okovi. I register internetly. Gede can attention wale online. Mastercard Foundation, ya no one ever register. I mean, I'm a betobi na training. You don't talk about training at the po. Recently, I never do call NEIP training at Devi. Never training ya can move out, and I was strong and get there. Yet, I never know I never the training yaudi. Nyamanya le kana mawo even though agbele adem la mawo budget na ngedelu kaka ngedeli ka nyemenya ikama ba so le ne pe NEIP training ya me tanya ike magbele nye be na nye so hele Ghana jiko ya me di ma no nyipo akoshira tame kwa be nwone valley igbo ejebo ha na da fore na esena na nkobo o na no wo na so he we na ila agbede dem alo wa wo me ke be ya dagbele o program ya le wo o training ya le wo ndi baga no nyina te pona ka o do pio na kokko kodem a won ku no be na ba wo training ma kpo egaulo kake na na yo na ba connection mi on to na ma mi bro ni ma mi be times o ka mi zana ma connection akpo links gede a won ku no ba do no view e kana le do wom le mofa allo youth employment agency no anya ba na wo that kind of linking Made, I won't know, but you will get a lot of things you cannot on Susu by Yako. Marco of Yako, for example, NEIP training Yakami Wale Accra. Nya Accra Odamdo. I got a lot of people who can link up Pakulio and Amadele in you Amadele if you are advertising, Amadele a graphic designer, Nikata Mavuvu from different parts of the world, you can be Vadogo. Amadele one processing. That imagine better than your farmer. Yeah, then atazibule, alo tomatoes. Yeah, madam, come on processing. What do you think is the connection there? Me cover processing womula, then I ever glare. Automatically you sell to the person. Yes. Number one, you cramp when I have okay, nothing ya processing yali one a year. How man now business idea? Okay. Nothing yang yale one more than if ya, Viva zu hollow, allow me to see me on you. Okay. Can I try it? Mabuta much when you never me break. Mawo production no, na production na ka wa wonka e ba play lagonye. Na one na there is some kind of trade you can agi so imagine we are about 10 farmers in that group. Ye me yoko wanna processing and there are about 5 or 10 of them. Mawo do akpo ga dokotokume. O ha wo to akpo ga dokotokume. There is that kind of relationship between us. Agi do programs you ka wo mo le. Ma yo the kan ko fe happy program. Na never program ma o train na so he o kana lag the dem. Yeah, opportunities gede can call me. Wafia wale can wafia ko grant to jirudu agwalo other organizations but tanu anyaba na wo training mo kata you get the opportunity to get all these things na we oba gbedo e can be yawo it makes it easy for you ekwe mo popo gede can agriculture me imagine be no nto wo do wa ba nyafia na time you come along mamlo na yi your own boss. My own boss, time became a roy mamlon. Now my phone by my quiver out. Yabana mamma or nam you know you may go. I'm only when I do a canafano. Me have a wallet, me have a wallet. Me wait for my back quite okay, me with me my husband. I relax. Kaka, now I'm a dome the company, me never boss never a come. I'm not over laziness yellow for them. But you may have a dome, return a banker. The detain chalo even a mako komodo. Okay. You still have to go. That is another opportunity, self-employed. Self-employed. Okay. Avo. Le nenenfe jidu du fen ya o deto me. Amedeli agrobe ejum vevie be ma fodo kunya de Mastercard Foundation pe enu wana me happy program play novia o jidudu detume alebenya ha ma astronom gede akokplo nya pagbedo na minya ha be makpo ga ke akpo networking akpo connection ke it will be a springboard that will take you to the next level anenye be amadi ebe okay ejum vivie be ma fodo kunye de ne penu ya omega ke ne nempe connection me lasinyo sigede me se na be this Ghana that we are today ameke onenya wawe akpede nwo tanenye benyeme nyama de ka ode aleke mawo hafi apodo kunye de ne nempe Mastercard do ma he ke o program won gbesi agba emele po a ejum
Gake vovon le menye ela be nye menyame de ke o ne me va yila wanyam ne me va yila mon kpokpo mama so asinyo nyaka ela si wa aglo na ne pe ameyo nyakpom. Okay. I want to catch you to register the Mastercard Foundation. Don't wanna online. If we have access to internetly, they share almost 90% of Ghana's population Android phones. Yes. Most of them are online. You get them in on our Facebook platform, but when our phone you cannot lash you when you have videos like TikTok, comments, there are educative videos online you can attend to. Phone you can lash you, Google lash you can Google, attend to Google, you will get them online. What is that? On your online, I get the pray can get it on that. Now you did a film a lot of people will have access to it. Online and just tap on the link and then you register. Just make sure you meet the requirements. Then you fill a form and send it. You will get an email from them. They will give you a link. Time you go and join the program. You are good to go. Yeah, we have a district or assembly so holy, office is holy. You can walk in there. First things you can assure you never beer. Never go after sometimes it's not about who you know. The only is about who you know. The only day. Call back for na either offices so. Yet I am more like Mago Jedi Dwell for Camno. Now my you are. Can you ever do the Kamaliwa Wody? Akawa hovega. Oh, I hope I got a Jidu Agbo. To when you when I have their question. Oh, my Jima, a great offices all across the nation. That's all. Agric officers only. Oh, for Majima Walla, and Yana, you can attend Shafiam to the Fagodia. I like him, I walk here, join the program. Hey. Now, dear, what the man it is easy to do. Who you know, but who you know, I'm a quaff for don't you know you let the car. Martin Jack will. Yeah. Akpeta na nyebe elemia kpom ye nene fe juju malemel. Ve gbesi agbe obe youth in agriculture, youth in agric nya ha so menye I want to use my energy in agric sector. Alebe vovonde lemno menya nu ike na wo. Hapeno said inam nam nya be no fe only district offices only. Ike nya adota nenye be nenenfe opportunity alumon popo ma over grab the opportunities and then make the best use of the opportunities mega noani abe enyemenya madeko lenya tepe manenye be meledodom le tepo yimu. If you are not networking, if you are not going out of your comfort zone, you won't network, and if you don't network, you will not know the people. Tagbesi agbedo kwa vana boblowe egbe Ghana ekudame ikene nyawo kakene nyebe eda for the cover doa uha aton anya mede o yike a push ko ide open next level tanene mam nenye be fifiae gedemi apeje dodo ya mele Ebeniba TV ama ope ahunwe enye wona ike kpom nele egbe nui meke dromyele ya enye youth in agriculture, the misconceptions, the prospects and the milestones. So hey you le agrededeme no posusu tutru you for the wama mopokpo you le plenu vevi you ke owo tamye egnu gede stromya tanwani pemi le Ebeniba TV pemia aten adro eni deka evemaume ke me kenyele nume jojro o ma nenye be eleni le cover do strom alona na oyi ike afeno sedi na meglo ikenya hani meto achiwa aten adredemi le miape WhatsApp number ji kenya 0541 824 954 0541 824 954 peso so be mia okata mia stronu le mia no ogbo akpa side wona benenye sebe youth in agriculture they we know that we carry power. We are people of valor. We carry the nation on our shoulders. Tamiaten others or awonu gede peso so be jukwa fe choma ya leader mi apasime nenwi mi apasime mesesenwa ni atanwa let to call the asio ya tamia afofu ya wene wanyo yata afeno said inam is agriculture evolving into a high income sector for the youth? It is. Because as you get the mieglo na hambe yevudoa
mime egakpɔm alo amesime dɔ yiwo ke miewɔ ma amaɖewoa woanɔ anyi kaka dzinu ɖeka woxɔ 300 Ghana cedis. Ta 300 Ghana cedis ma ne mikpɔ miaƒe expenditure miaƒe gasasã kakakaka afi 300 cedis ma va ɖoa akpɔ be miege ɖe minus me ale gbegbe. Nenema wòle le agriculture me hã alo it's becoming a high income sector for the youth to venture into. Okay, my global is becoming a high income sector for the youth to venture into. In a sense, venture could be a door company, allow you to be a food. Jimwa 1,500 cities. Now, be a local a week a domnel, not dilemma in any akoto. I'm going to young dilemma in any akoto. Bills hege. So at the end of the month, what fire can work a gavo and family members. Many know Baba a yin bombom kwa. Galasio. So we rely on him. So imagine 500 cities married and near Kake, imagine, but okay, a war was super yadal. Over family members will have gone at home at the. If you can convince them, attention no need look, they are 500 cities. At the end of a whole 30 days, then in a man 500 cities are like a magnet 30 days and Jackie Wadenu. Can me come here, document me a couple of them, and I need one plot. There are vegetables you can attend within 6 weeks. You start harvesting, and only at 8 weeks, you start harvesting. Let's use left, factory.
adromba madia le nye nukpɔkpɔnu la magblɔ be ale yi wowɔ agbledede kple kpekpeme yi wotsɔ da ɖe agbledede dzi kple nki ega yi ke hiã be woadze agblea ɖeɖe gɔme yena be sɔhɛ womete ɖe yi ɖe me elabe eva wɔ be ame geɖea small scale farming ko mɔle womete ŋu yi fũu ne woakɔ adze agblea ɖeɖe gɔme si ke be woakeke ta eye mekpɔ be nu ma yena be zi geɖea dzi ɖena be womedina na be yeage ɖe agbledede enye nu nyui ɖe paa aɖaŋu fũu li maɖo ne sɔhɛwo gbã magblɔ be ne wokpɔ agbledede abe nu si ke nyo eye wòle be woawɔ ene elabe menye ame gã geɖewo si ke wole agbledede me eye viɖe si dona tso agbledede me menye nu dze ɖe o ta magblɔ be ame yi ko game le wo si nutete le wo ŋu la ne wokɔ be ɖo ƒoƒo ɖe agbledede me eye bena elabena zukɔ ma togbɔ be agbledɔla lia nuɖuɖu alo nuku yi ke wɔm wole kple si dumi la demand and supply womesɔ yita ne woƒo be ɖo ƒo ɖe agbledede me eye magblɔ be ega le me paa eye ana be dukɔ hã atsi ɖe dzi nukpɔ anɔ anyi eye ana be dukɔ ma kafa woali megena agble menye agble gã ya enye nu ale gbegbe emeda agbelewɔla kemi me talent gbɔ eye atse nye dɔ ɖe akɔ kpe ɖe ɖokuiwo ŋu kple woƒe aƒekɔ ŋuti o sɔhɛ ɖewo li le wɔe le gaƒoƒo keme ke mi do la wɔea wotɔ nye quick money womedzi be ne yewo wɔ dɔ aƒe ne yewo ɖu ne yewo nɔ anyi le wɔe ko ne ble amewo ko ne yewo xɔ gakpo ne yewo kɔ ɖu nu ta yewo menya vivi nyenye ne agbledede la enyo ale gbegbe nuɖuɖu tse ma vɔ le asi wɔ gbeɖe agbledede agahe gave na wɔe to mɔ eve ɖewo nu egɔme ne eda agble la ata ŋdze ɖe agble me nuku akɔ kpɔ ga yi at the same time ke la agble me nuku kemi la miagaze le miatse miaba ƒe wo ma atsi ne sɔhɛwo be la vevedodo hiã ta no se ŋkume nowɔe abe le mía tɔgbuiwo tsɔ wowɔe yi togbɔ be ne le dziɖuɖu dɔ wa kura tse la hiã be agbele nenɔ asi wɔe ne nu sesẽ kura tse la age ɖe bubu akɔ nugodo akɔ gbɔ va ƒe kpakple miaba ƒekɔwo miakpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti. Family boy, Yakuba, Alagbe pọpọpọ. Mukata sọ̀rọ̀ amalẹ̀. Àmọ́nà ọmọgbọ́ gbọ́dọ̀ gbà náà malẹ̀ Daniel fọmọfọ. Yakuba alẹ́nà mọ̀ọ́mọ́. Mẹ́yìíká mẹ́túwò. Amẹ́yìíká mẹ́túwò. Mẹ́yìíká mẹ́túwò. Amẹ́yìíká mẹ́túwò. Mẹ́yìíká mẹ́túwò. Amẹ́yìíká mẹ́túwò. Mẹ́yìíká mẹ́túwò. Amẹ́yìíká mẹ́túwò. Alẹ́ Daniel fọmọfọ. Yakuba alẹ́nà mọ̀ọ́mọ́. Ìyàwó lẹ́sọ̀ mukata sọ̀rọ̀ amalẹ̀. Àmọ́nà ọmọgbọ́ gbọ́dọ̀ gbà náà mọ̀lá Daniel fọmọfọ. Yakuba alẹ́nà mọ̀ọ́mọ́. Alẹ́ Daniel fọmọfọ. Jọ̀nyẹ́gbà alẹ́nà mọ̀ọ́mọ́. Ìyàwó lẹ́sọ̀ mukata sọ̀rọ̀ amalẹ̀. Àmọ́nà ọmọgbọ́ gbọ́dọ̀ gbà náà mọ̀lá Daniel fọmọfọ. Yakuba alẹ́nà mọ̀ọ́mọ́. Ọwọ́ gbọ́dọ̀ ní abẹ́jọ́ àjẹyẹ. Yóò tọ̀
ta srɔ̃ amanu nye ŋu ɖe amenɔ megbe fɔtogba melo danye fɔmakpɔ yekugbe hã nenemawo nɔnɔ gelo. Yo, akpe be miega koto le klemi le penyigba TV mieva xɔ nenem ƒe gbedasiwo etrɔ gbɔ ale be mie edo tafla tse ɖe ayame ƒe manyomanyo ta gake nye ƒe mɔɖaŋudɔwɔlawo trɔ asi le ŋu ale gbegbe be miega egbugbɔ va yata mia anɔ anyi kple mi ta hafi mia eyi ɖe nenem ƒe gbedasiwo xɔƒea mena mienya be aƒenɔ Sedinam ya le aƒea me kple mie le nenem ƒe nyamedzodzrowo wɔm ku ɖe sɔhe yiwo le agbledede me nukpɔsusu totro yiwo amewo fɔ ɖe te yiwo mele teƒe o kple mɔkpɔkpɔ yiwo le mia si abe sɔhewo ene le agbledede me kple nu yiwo miewɔ ta le nyamedzodzro yi ke katã miewɔ va yia enye ŋutɔ hã menɔ ɖokuinye kpɔ gbã be nyemate ŋu awɔe o gake ɖe aƒenɔ Sedinam ƒe nuxlẽame ƒe afɔɖoɖo anyi na me ta mekpɔ be ɖomahi nye hã mate ŋu awɔ nane le ŋu hafi ɖe wo hã ekpɔe nenema be ate ŋu awɔ nane nenye be wobe agblededea nana mia anya tame susu kae le asi o aleke nekpɔ nenem ƒe nyamedzodzro ya ate ŋu aɖo wò gbedasi ɖa mi le 0541 824 954 0541 824 954 ale be miaxlẽ nenem ƒe gbedasi yawo na wo. Aƒenɔ Sedinam mietrɔ gbɔ ta hafi miedzo yi lava xɔ gbedasi ma nɔ nya ɖeka va ɖewo me ɖem ku ɖe anyigba ŋu eye na mienya be yi mele sure nenye be dziɖuɖu de naɖe tome be nenye be anyigba meli o ate ŋu ava xɔ anyigba ada agble ɖe dzi o ta ɖe manyo be dziɖuɖu awɔ nenem ƒe afɔdede mawo tome ɖe wòanye wò dzidzi vevie be nenye be dziɖuɖu ade nenem ƒe afɔdede mawo hã tome kɔ kpe ɖe eyi ke wɔm wole xoxoŋua aganye nane yi ke ahe sɔhe geɖewo ƒe susu kɔ va ge ɖe agbledede me elabe menya be ok nenye be metso egbe ye meyi ɖe dɔwɔƒe yiwo kpɔna agbledenyawo gbɔ na dziɖuɖua ye megblɔ nye ƒe seselelãme alo nye ƒe didi vevie be maƒo ɖokuinye ɖe agbledede me gake nenem ƒe nunɔamesi yawo menyo woate ŋu anam anyigba ɖe ma ade agble ɖe dzia. Okay, abali ake megblɔe nyea nyemele sure on that part be dziɖuɖua le anyigba kɔm ne ame aɖeke be ne da agble o gake from what I know national service ame yiwo ke le national service wɔma dziɖuɖua secure some acres of land yi ke wole agble dem ɖe dzi for that one I'm aware of that. Ta ne wòanye be miabe dziɖuɖua ne ena anyigba me yiwo ke be yewoada agble well it's something we can look at enye nane yi ke be miate ŋuti agblɔ be okay mia sɔhewo ke ne le dukɔ mea miame blaeve miame alɔfa ɖeka ye katã hã ye magblɔ mele be fifia ŋu ɖe sia ɖe ke dziɖuɖua na wɔa wobe eƒuƒoƒo ta ne wòanye be miate ƒoƒu abe habɔbɔ ene yi ke miayi ɖe wo gbɔ be o dziɖuɖu midzi be miada agble ya le gake abe sɔhe wonea mia ŋutɔ minya ganya le fu ɖem ega meli yi ke miava xɔ anyigba o anyigba mele mia si o ye input yiwo ke miazã hã ɖeke meli o machinery ɖeke meli o irrigation hã ɖeke meli o midzi be miawoe ke hema meka ɖe dzi be abe ale yake dziɖuɖua le training name sɔhewo ke ne le agri business kpakple agriculture mea at least they can come in woagblɔ be okay ke mi sugbɔ mi de 100 alo mi de 200 miate na mi training yi ke mi hiãna kple susu be ne mi kɔ anyigba na mi ye mi na mi input hã mi mava waste miawoe yi ke viɖe na dogotso me ava ta hema hã mia sɔhewo wòdze be miada afɔ dziɖuɖua matso ko abe miawo xe yina mi o edzi be woanye nu yi ke mi hiãna afi woanye afɔ yi ke ne woaɖe alo mɔ yi dzi ke ne woato awɔ nene ƒe ŋma. Akpe ne míelé ŋku ɖe míaƒe dukɔ me egbea miakpɔ míaƒe dukɔ megale abe le wòle China o míaƒe agbledenyigbawo megale tenu abe le wonɔ China o ɖe kuxe ɖeka eve aɖewo ta nenye be míato asi ɖeka gobea galamsey eva xɔ míaƒe anyigbawo dzi nɔ ale gbegbe be nuŋlɔɖi alo nugɔmekukuwo ɖeɖem fia be
achike se son abe mercury ble lead over hwani no de miafe anigba o metanenye be mie gadagle ne mfa anigba ojide achike vondi maoma agede miafe nuku mewa de wanye ope jijive vie be de galamse tefa mia sohe o mia achojo de aglededon ela bezigede mese amada no boglombe hafi watan a chi galamse pe afodede ya hun le sohe o ma ele be wadi donao toka dowodri kai odibe ne wa po awo hafi agbenu le galamse go de galamse tepede ni atan akọ agledede akọ adonu do le dikwama mi ati akọ agbedede akọ doli galamse kake kata kude ale ikena jidudu na chofo de enchi ala be nebi be sohe onegara agbedede mo ya enwie kakade bia enye be enwie o kana notepo na sohe na akọ dagblade elia yevu agloba is it at their disposal anya de kai nyima tanu anya be jidudu na be sohe onegara agbedede mo ya ni kan wa atenchi awo wo pere sohe onchi ka tro ko susu cho galamse nchi abagara agbedede menye be what are the necessary resources are now available to them. Now, maybe so here on that bloody when it comes to machinery, inputs, irrigation, market, plus the various factories you can now processing in your kata. If all these measures are in place, nyama karejibe so here ka global yava wa galamse instead of buy adaglo. Yo akpe tade gamata aton agere menan ple wo first success story. What is the story like to inspire other youth na we nam populi de na ko onyamamle ha ko dem nam sidika. Okay. With the success story am global major agriculture government the government with zero knowledge. Kaka le nanampe agledede ya ma ba strong de cho field amento ma globe chan manya male kenyale ko wona nezu kaka gba ke manya agbonfia mate wona nezu na the various vegetables ike matencha lebene wachi enyo do wache ike makpo galeme nyo kata amasura amasure le field aji pla amoyo kenanya mu afinya am bagedem masure cho ugbo egba nya matencha dagle aglonku na wodo magbe avadra akponye pega echanyi manye olo tana wo ha wo pasusu ba ya we de no vinye wo ha atenchi awe maga no nyi na koshira atama na globe domele gana na edoma gali ka wa ko de mare po do ko de wo nto atanye wo boss atenchi aje wo do na goma akọ amadan ade edoma ta enya vehicle ashinye ke magloa inya Yo akpe ta ne enya kaya no asio na jidudu pe de ko. Okay, anya ikene la sinya ike magbona jirudu a ikele nyepe jiji ntonto yenye be agbedela wo anokpo ya wa wo all year round farming kaka ku he ikene le miashi gankon enye echikle irrigation penya ta no anya be jirudu na atenchi akpede mianchi ava manami ikene all the farming communities across all the districts in Ghana in the 16 regions neme ganye borehole kra wanye earth dams kra di ikakpede agbedela wo nchi ate irrigate over farmer Gata wo year round family ke ngudu abo le Ghana du ko me ke mere shade na pe Africa ma kwasio ta me da kuda jirudu ana wa ke ava me na mia akpere mi anchinto Yo ape nyenu pola me karejibe egapotoli plemile evenigba TV fe wana ikemye den kona be ama ofe ahunhwe the people's mirror alebe mi okata nyanu ike ahunhwe wona ne miafe agbe yatai egbe tanya ike humie ele nkudra ya nye soke yo le agbe de demie nuko susuto throw you for the yo me lete po mon kokpo yo li plenu yiwowo ike a dejifuna soke bubu ha be wa agede nenemfe agbedede wona mebe mia atu mia pedukodo mia note sesi nenye be ndubu nyawo vale chitre chimde miawu yata enya mejojuro ya miwo apeno sedinam olonu yin amade ike hegma blockwe ko begbenu lepe certificate woko abe nyajejo dowo line be ya fo ye do kwide agbedede me ele ya wom fede kablibo so yenye ya alebe vide gede wole emechom vana yama
tanenye be wo ha elenye kpom eye kwesebe ya tan awo na ne afi edo afodeka evadonya anyinami ye ma adejifo na wo ha be na azone ne mfa afodope ma oji akponu ike atan awo plesusu be nenempe wona na ade etefe na miye ameike ne nozimena wona ya nkonye nye Joyce Owusu atemayom be miss ayi nkeke amene jejinami Danya foma kpo yakuga na maono noge Evi amalesho mukata so amalaye amano magbo foto bana mala danya famiko ayakuba